ҳамин гуна толору рорави кинотолори Кохи Наврӯзро аслан нахуст намоиши филмҳои офаридагони хориҷӣ серода мекунад, аммо ин навбат аз ягон ширкати маъруфи ҷаҳонии синамоофарӣ филмеро манзур накарда истоданд, балки ҳамагӣ тамошобинон барои дидани филми нави синамоофарони тоҷик бо номи роҳ омадаанд. Адибон, ҳунармандон, рӯзноманигорон, киношиносон ва бинандагони оддии синамо барои ошно шудан бо саҳифаи нави кинои тоҷик теъдоди зиёди мухлисон омаданд ва интизориҳои зиёд ҳам доранд, зеро аз филмҳои Муаллиму оинаи беҷило бо маҳорату малакаи ин ҳаят خوب آشنااند. پس از انتظاری فیلم هم روی اکران برآمد. سه در یکجایی با تازگی از محکمه آزاد میشوند و به خانه‌های خود روانند، اما در پیش آنها را راه انتظار است. همین گونه آغاز می‌یابد سوژه فیلم را و حادثه‌های بعدی که با این زنان چند ساله ها آزادی را ندیده رخ می‌دهد این قصه را جالب و دیدنی کرده است. سینماآفران میگویند که انتخاب این موضوع از توجه و مقام زن در جامعه و جایگاه او سرچشمه گرفته است و هیئت کاری خواستند زندگی آنها را به نمایش گذارند که به خطاگی را دادند و می‌خواهند به زندگی مقرری برگردند. چرا این موضوع مقام زن در جامعه در کدام حالتی قرار نداشته باشند همیشه در محور توجه تمام نمود هنرهایی که انسانیت به اونا دست میزند همیشه این موضوع مقام و منزلت زن مطرح بوده است همیشه. برای همین ما هم در کنار نماندیم و خواستیم که از این زاویه و این موضوع و در این شکل ببینیم که زن چگونه میتواند خودش نشان بدهد و اون سطح‌هایی که در زندگی پیش روش است چگونه او را پس سر کند. فیلمی را با کارگردانی نصیر سیدов تهیه گردیده و مؤلفی فیلمنامه را سفر حقدادов بر عهده داشت. نقش‌های اساسی را در فیلمی را هنرمندان شناخته جمهوری زلفیه صادق و مولانا نجمیدین و نیسا محمدجان و علاوالدین عبدالله و عبدالکریم مشرف بازیدند و برای کسبی و با صفت بلند روی نوار آمدن آن همچنین آوازبرداران و پردازگران از شهر مسکو هم دعوت گردیدند. کسبیت بلند کاری بود که راه را در روز نخست نمایش تماشابینان صحیفه نو در سینمای معاصر تاجیک عنوان کردند. گیورگی залаев наварбардори филми мазкур мегӯяд ки интизор надошт ки ҳамин гуна гарму самимӣ тамошобинон офаридаашонро қабул мекунанд. После премьеры, меня, честно говоря, я очень внимательно следил за реакцией зрителей, и меня тронуло, что зрители вроде бы реагировали совершенно, так сказать, для меня иногда неожиданно, я думаю. Ну да, вот как-то трогает, значит, это было сделано правильно. Значит, удалось. Это оставим это дальше для людей. Удалось или не удалось, пусть они рассуждают. Есть кинокритики, кинозрители, искусствоведы. Они скажут свое последнее слово. ҳайати корӣ мегӯянд ки барои интихоби мавзӯъ ва ба бинанда наздик омадани он зиёд кӯшиш карданд ва ҳаёти воқеии онҳоеро ки аз маҳкама озод шудаву ба назди наздиконашон омаданд хуб омӯхтанд. хулоса заҳматашонро рӯи ин филм таҳия кардаву ба бинанда пешниҳод карданд ки аз ҷониби соҳибназарону бинандагон бо таҳсин қадрдонӣ ву истиқбол карда шуд. имрӯз ман дидам ки як гурӯҳ бачаҳо ҷамъ шуда як филми диданӣ офариданд. ҳозир чун таъссурот бисёр парешон аст, як чизи аниқ гуфтан душвор, лекин дар маҷмӯъ гуфта мешавад ки як кори бисёр хуб кардиянд бачаҳо. як филми диданӣ рӯи навор омадааст ва имрӯз ки филмҳои кӯчагӣ дар Тоҷикистон беҳад бисёр шуданд, филмҳое ки на ҳадаф доранд ва на дард доранд, на ягон ғояву мақсад доранд. ин хел филмҳои якам пайдо шавандагар боиси хурсандии мо аст. филм дар асоси ҳодисаҳои воқеии ҳаёт таълиф ёфтааст ва пеш аз ҳама филм бениҳоят тарбиявӣ буд, ҳаётӣ буд ва мо бисёр таассуроти хуб бардоштем аз ин ва таҷрибаам барои худ гирифтем ва албатта сатҳи филмсозӣ бениҳоят баланд буд ва рӯз то рӯз дида мешавад ки соҳаи фаъолияти филмсозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон
хело ҳам пешрафта истодааст. филми роҳ бархурди ҷомеаро бо заноне ки бо ин ё он хатогӣ маъбасӣ шудаву ба озодӣ баромаданд баррасӣ ва ҳаёторе ки пас аз адои ҷазо норӯшан мемонад ба бинандагон муаррифӣ кардааст. кушодани муаммои зиндагии чунин ашхос зиёд муҳим аст, зеро пас аз хатогӣ онҳо ҳам майли ба зиндагии муқаррарӣ баргаштанро доранд, мегӯянд соҳибназарон. аз ин рӯ филм метавонистааст ба ин масъала ки ниёзи зиёд ба ҳаллу фасл дорад расидагӣ намояд ва бештар аз ин дар симои се қаҳрамон интихоби роҳи дурустро дар ҳаёт нишон диҳад.